A talo whātu tala o le nei fo i tae au fo, ma lo le soifua manuia, alo mai o tala lau Radio Samoa. Ala wha i mai le nei tae au, wale eise whale ala kalapu laka piliki a malisi, Maris the Saints i au kilani, o no leo wale petia e le afi. Whale fo ngā whale lua le nei ala kalapu i Range View Road i Mount Albert, e tauna uatu le ofisa le tine i mu i le vavea ona leila, wa tele i na mu umale tino le whale. Na vave ona whaafso o ta e le to a tele o tangata le ofisa o tine mu, ma ele ngata lau sui o le ofisa mai Avondale, le ana vave ane i ai whaapea fo isi ofisa tine mu ono le mahalosi tele o le afi. E awhane le lima i le tau nei watu ua e ta awale fui mu te tele na fuia mai le vani monimo, ai toe ai na o le au whai ngā luenga o lo ti nei a pea, nisi o tō tonga o le whale o lo mumu. O se whaanoanoanga le kalapu laka pi, le mu ai o lea whale o silia, ma le se lau tau sanga lona matua ai maise o le tele o mea e mana tuai. O lo o wha wauso e su engo le mu i le asu. Tala fia fia i tangata au kilani le wha asala wasau. O lea wasau nga le mu le anga i mata whanga mo ta elenga, ai maise ai whangotanga. O le tau nei e whai aile sauni ngai whaapa i aile toe wha alea o ngā i nā loa ia. O le sai waite matahaba, le ana le mawhai ai o nā ngā i le toa tele i le sami. Ona ua alu vai o ta ngā i le sami. Wa umatala noanga le nati whātua ore kei male pūlenga le suawai au kilani le wore kea. Ma ua wha mauti no mai ai o lea wa mai aso esu enga na whaia ma ua mauti noa. O le watu e saunga le mu le suasami mōta e lenga. Wha apea whangotanga. Ua wha aftai ai fo i le pūlenga tangata au kilani i le lava ono sai. I taimi na tāpuni ai matawhanga. A e mole anga i luma ia mauti noa e le to e alu ni vai o ta anga i le sami. O le ua wha atu langa whono tanga e whai ai vai aso i luma. E tu ufa atasia tala fawele i maua lava le tangata leana ta whea i le sami piha na nafi. Ripotia e whaapeo le latalata i le tula e tolu i le afiafi. Na longo i nai emergency services e tu samale ua leiloa. Ma e whaapea iei tali tonunga na ave e ngalu i tai. Na pisi e ma leo leo ma o lea fo ina wha o ngale helikopa e ai mai ei mai le vani monimo. Peita e pongi sāne lavana po ele i maua ma o leana tau fia i loa na po. Se ia toe au lia mai le tau nei wha a wau. Na whesoasoani ai fo i male surf life saving peita ele i manuia. Wa umala recount po le toi whaitawi no pālota i tū mālo o Tāmaki Makauro ma Mount Albert ma e ui e iai sui ngai whainu mera e le o sui ai whaipule. O le whaasilesilanga aloa ia leano whailo mai e le whaamisidonga wha i tū mālo ana nafi. O lo o whaatu mawina pea Helen White mo Mount Albert ma e na o le lua pālota tō e sia na toe māua i le toi whaitaunga whaatolu. O le isi tū mālo o Tāmaki Makauro le o lo o whaatu mawina pea takutai Taj Kemp. Ma e whaasfulu ma le lua wālua i lunga le vote margin. O le tūmālole nei a Tāmaki Makauro na mua ai i luma le vao peheni e nare. I le whaitaunga mua po o le sa whaipule i le paia inga whaato a umatu. I lalo pūlenga le Labour. Peitai, i le mai a whaitau o pālota whaapitoa. Ma toe whaitau whaalua na tū mai ai Loa Kemp i le na o le whapālota silia. Ai le isi tūmālo e tolu i ai tūmālo na toe whaatalo sanga recount. O le lava fo i o loo whaatu mawina Rachel Boyack e le no fua o Nelson. Wa wha mai alo i ai ma le toe whaitawina o pālota o le whainga pālota tele ni usila o le neitau sanga ma e le o iai se suinga i sui whaipule wa pale mai. Ma tala muli ma ua le tino maliu i le sami ana nafi waihiki ma o loo su esu e nei. O le tino maliu na ma ue se tasi o tangata i le taia o na nafi ma vala au loa leo. I moli maua se tasi e nofo i totono o lana taavale ma e tu lata i le nofoanga na ma wai le tino maliu. Na tele i sila fia pe na iai fo i se mea na tupu tā lātua na pō e ono māsalo mi ai. E o mai le tau nei, e le iai se isi reporti mai leo. Talanalo Radio Samoa, Manuel Taiao.